Komeza kugubwa neza cyane wowe tubana mu biganiro byacu bitandukanye bitambuswa kuri uyu muyoboro wacu wa Kigali Connect TV, tugenda turebera hamwe amakuru menshi aba yagiye agarukwaho cyane mu bitangazamakuru bitandukanye. Njye mba nitwa Ivan Umuhoza nk'uko bisanzwe, tukagenda tubana turebera hamwe byinshi bitandukanye biba byakomeje kugenda bigarukaho cyane mu makuru. Reka duhere hanze y'u Rwanda. Umutwe witwaje intwaro wa M23 washinje ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu bice bitandukanye biri mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umuvugizi w'uyu mutwe yitwa Lawrence Kanyuka, maze iminsi natembereza umunyamakuru w'ikinyamakuru Atre cyo mu Bubiligi mu bice uyu mutwe ugenzura, guhera muri groupement ya Kibumba muri territoire ya Nyiragongo kugera Ibunagana muri territoire ya Rucuru. Uyu munyamakuru yasobanuye ko kugira ngo agere mu bice M23 igenzura byabanje kumugora bitewe n'uko leta ya RDC itemerera abanyamakuru guha uruvugiro abarwanyi b'uyu mutwe. 23 ntago ibona uruvugiro mu itangazamakuru biturutse kuri leta n'ingabo za leta zitemera ko uyu mutwe waganira n'abanyamakuru. Kanyuka yagaragarije umunyamakuru ibice ingabo za RDC zasenye zifashishije imbunda ziremereye indege z'intambara. Amusobanurira ko ubutegetsi bw'iki gihugu aribwo ukomeje kubabaza abaturage. Umuturage utuye muri Kibumba witwa Rusangiza Kaguriro yasobanuye uburyo indege z'intambara z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo yasenye inzu yabo, ikintu umuntu wabo ikica umuntu wabo abandi bagakomereka. Corneille Nzenze Imani uyobora abarwanyi ba M23 bafashe Kibumba yasobanuye ko ibitero by'ingabo za RDC mu bice uyu mutwe ugenzura bigamije gutera abantu ubwoba. Ati iraswa ry'ibisasu rikorwa na leta igamije gutera ubwoba abaturage. Muri Kibumba byagaragaye ko umubano w'abarwanyi ba M23 n'abaturage ari mwiza. Corneille Nzenze yasobanuye ko biterwa nuko ari abavandimwe babo. Mbere yuko M23 ifata ibice byo mu buri Rucuru, leta ya RDC yari yatangiye kwagura urugomero rw'amashanyarazi rwa Matebe rumurikira ibice byo mu mujyi wa Goma ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, no mu gihe uyu mutwe witwaje intwaro urugenzura ibikorwa bikaba byarakomeje. Umwe mu bafite mu nshingano ivugurura ry'uru rugomero yavuze ko uyu mushinga watangiye mbere y'iki kibazo guverinoma yarasabye gukora bw'inyungu rusange bitandukanye n'ibyo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga. Kanyuka yatangaje ko nta nyungu M23 yabona mu gufunga cyangwa gusenya ibikorwa remezo nk'urugomero rw'amashanyarazi. M23 igenzura umujyi wa Bunagana kuva muri Kamena 2022. Kanyuka yasobanuye ko kari agace k'ingenzi kuko ingabo za RDC zakifashishaga mu kurasa ku barwanyi babo no mu bice abaturage batuyemo. Bitewe n'imirwano ikomeye yabereye Bunagana, abaturage benshi barayihunze bajya mu karere ka Kisoro muri Uganda. Byasabaga bikaba byarasaga nkaho bahashize, ariko ubu baragarutse basubukura ibikorwa byabo bibateza imbere birimo ubucuruzi nk'uko byahoze. Nubwo M23 igerageza kurinda umutekano w'abatuye mu bice igenzura, ingaruka mbi z'imirwano yayo n'ingabo za RDC n'indi mitwe irimo Wazalendo, ingabo z'u Burundi, za SADC n'abacancuro ziracyari nyinshi. Mu gihe kandi abaturage bari mu bice M23 igenzura bafite ibyago byo kuraswaho n'imbunda ziremereye zikoreshwa n'ingabo za RDC, indege z'intambara zitwarwa n'abapilote zitagira abapilote kugira ngo kubera impamvu bamwe bahisemo kuguma mu nkambi z'impunzi zirimo iya Kanyarucinya, abandi bava mu mijyi ya Sake bajya mu bice bitekanye nk'Igoma. Amahanga akomeza gusaba leta ya RDC kuganira na M23 kugira ngo intambara ihagarare, ariko
ubutegetsi bw'iki gihugu bwakomeje gutsemba bugaragaza ko budashobora gushyikirana n'umutwe buhakana ko ugizwe n'abanyekongo. ngo uru rugomero rwa Matebe rwakomeje kubakwa, abatuye Bunagana basubiye mu buzima busanzwe, nubwo bwose umutwe wa 23 uhagenzura ukomeza kugaragaza ko abaturage bakiri mu byago mu gihe bakiraswaho n'ingabo za leta n'abafatanyije nayo. Abashime mwese tubanye muri uyu mwanya.